دم خوش گهدار و تماشاوانین هجا باسی روژا ایرو دل گلبمه. دناف پرسکریک نافبین آنقره و واشنگتن ده آلوزی نتنی دبابتا ناتو و حفکاریا لگل حسدل روژاوای کردستانی پرسکریکین ویزی هر وها هبونا فتح گلن لأمریکا و را دست نکرناوی بو ترکیه ده دما داوی ده جی دوزا کونهال نیویورکی لدج رضا صراف بریوه دچن بو نسدمین پرسکریکین مزن این ترکیه و امریکایی. دو سال لسر کشتنا سروکی وی دمیه بارویا دیاربکری ولات پاریزی کردستانی نافدار پاریزر طاهر الچیوه درباس دبن. کجری وی هین جینه دیاره. آنگو وکیل باکوری کردستانی تی گوتن کشتنین کجری وان ندیار. متودین سربازی به زوری فتساندنا دوزا کرد 100 سالن انجام ندایه. نها وکی کو او متود او مکانیزم یا پوچ کو بویا اگرا تکدان اولی آشتی و آزادی بو اگرا لوازیا دموکراسیا لدوره جارک دن تی بکارانین. جالی خواه کرد و کردستان وکی فاکتور گرنگ و سرکل هرمی درکتیه پیش. وان بابتین روژوی امدی لگل صدق زیلان چاونیر سیاسی جسو دیامیا دیاربکری بگرن دست و بنرخینن. برز زیلان گاوا مروف روشا پیوندین دنابینا امریکا و ترکیه ده دنرخینه. جدروی بابتین آلوز این ناتو پرسکریکا ویزیان آلیکاریا حسده هر وها بابتین گریدای گلن و صراف دردکبن پیش او قاس آلوزی دسی برا وان پرسکریکان ده تو پیوندین واشنگتن و انقره چاوا دنرخینه. Televizyon tam karşıma da beni yine aradı. کک صدق گر پرسا من نگهشت بیته از جاره کدی وی پرسی دوباره بکم نهال گاوا مروف پیوندین دناو بینا امریکا و ترکیه ده دنرخینه جدر بی بابتن آلوز این ناتو پرسگریکا ویزیان آلیکاریا حسده لسوریه و لروجاوای کردستانی هر وها بابتن گریدای گلن و صراف درد کهون پیش او قاس آلوزی د سیبر وان پرسگریکان ده تو پیوندین واشنگتن و انقره چاوا دبینه چاوا دنرخینه کک صدقگر پرسام ناگهیته از دوباره بکم نها پیوندین امریکا و ترکیه ده دما داویده کتنه ناو آلوزیین گلکی تنده او پیوندی بتایبتی ده گریدای ناتوی هر وها گریدای ویزیان کود دسپیکی ده امریکای ویزه لسر ترکیه راوستاندن هر وها انقرج آلیه خواه برسوا واشنگتن جی وسادا کو او دی ویزه جبونی حوالاتین امریکای ندن او آلوزی هنجی دناف بینا امریکا و دناف بینا ترکیه ده بردوامه. هر وها پرسک دنا گرینگ آلوز دناف بینا واشنگتن و انقره ده آلیکاریا چک آلیکاریا پرچک کرنا هزین سوریه دموکرات جالی امریکا و هزین هف پیمانان بیه. بری دمکا کرد سروکماری ترکیه رجب طیب اردوغان ده پیوندی آخویا تلفونی لگل سروک امریکای دونالد ترامپ ده کو وزیری دروی ترکیه برپرسیاری میتی ترکیه هر وها پیودار سروکماری ابراهیم کالم بخوشی ده جوینی ده آماده بون دست نشان کرن کو دونالد ترامپ سوزدای ترکیه کو آلیکارین جبو به تایبتی یکینین پاراستنا گل YPG و پارتیا یکیتیا دموکرات پیده یا کو دناو دیج هزین سوریه دموکرات رژی دی بین راوستاندن. پاشیوی پنتاگون بداخویانیه که دادست نشان کرن که حتی مترسیا داعش لسر سوریه و لسر روجاوای کردستان جهبه او دی پیشگریا هزین سوریه دموکرات بردوام بکن. به وی آوایی آلوزیا دناف بینا ترکیه و امریکا ده بردوام کرد لسر بابتا پرچک کرنا هزین سوریه دموکرات لسوریه.
her wiha pirsgirêkên din ên di navbeyna Tirkiye û Amerîka de têne jiyandin ew in ku Tirkiye tometekî giran li cemaata xizmet ya Fethullah Gülen dike ku Fethullah Gülen li Amerîka dijî û nayra destkirinî Tirkiyeyê. Ev doza ku li hemberê karsazê İranê û Tirkiyeyê Rıza Sarraf ku bi tometa sextekariyê li Amerîkayê hatiye girtin bûye babetekî gelekî alûz di navbeyna Tirkiye û Amerîkayê de. Ger dengê min bigihê tekek Sıtkı. Di sîbera van alûziyan de tu peywendiyên di navbeyna Tirkiye û Amerîka de çawa dinirxîne? Belê ew mesele em karin bêjin çend sale yani 4-5 sale dest pê kiriye. Huzanin 2013 de operasyonek çêbû. AKP hükümeta Erdoğan go hedefa vê operasyonî ezim şahsê min û hükümeta me ye sê wezîrê AKP zî vê meseleyê de go rüşvet girtiye meselê zarabta tabi ambargo hunzanin Amerîka ambargo da bi ser dewleta İranê ji bo hinekî meselê hunzanin nüklerê hebûn. Piştî wî parîkê ew mesele sar bû fakat piştê Temmuzê derbeya askerî pêşengiya cemaata Fethullah Gülen da bû. Hükümeta Türkiye dibêjî ew derbeya NATO'ya hemberê hükümeta AKP û Serokkomar Erdoğan dîsa geş bû ew mesele heta zarab çû Amerîka hat girtin piştê hûn zanin çend memûrê banka Halk Banka çû Amerîka yekî hat girtin müdürê wî anazî dozekî berdewam e Amerîkayê da münaqeşekî mezin heye bizanibim Amerîka û Avrupayê da belê ew tengasiyek ma beyna dewleta Tirkiye û Amerîkayê de fakat xuya be çend roj şûn da xuya be yani kek Sıtkı babetekî ku li Tirkiye tê ziman ev e ku niha hem parêzerên Tirkiyeyê dibêjin em ê vê babetê bibin netewên yekbûyî. Ji ber ku mafê welatekî nîne ku hevwelatiyê welatekî din ê ku em bêjin tiştên neqanûnî jî kiribin mafê welatekî din nîne wî kesî bigire û li ser wan tewanan wîna doz li hemberê wî veke. Tirkiye dixwaze vê babetê bibe platformên navneteweyî. Duwarê hiqûqî de jî wekî parêzerekî ez dixwazim işte bipirsim gelo mafê Amerîka heye ku Rıza Sarraf bigire û dozê li hemberê wî veke û ev helwêsta Tirkiyeyê ku Amerîka nikarê dozê li hemberê Rıza Sarraf veke tu çawa dinirxî? Yani şansekî Türkiye hebû Serokkomar Erdoğan hükümeta AKP eger doz ve bikirana ji bo Sarraf û sê wezîrê AKP ki iddia hebû ku rüşvet girtiye hinekî emarezî yani emarezî hene anazî gelê Türkiye û medya Türkiye vê bawerî daye mixabin ew rê hat girtin dozger yani van salê çûyîn da 2013 da go hewce nîne em doz vebikin go tiştekî bêqanûnî bêhiqûqî tune ye yani ew eger ana zarab Tirkiyeyê de mehkeme bûna girtîgehê de bûna ew tengasî ji bo Tirkiye ji bo Erdoğan ji bo hikûmeta AKP ana rojevê de nebû. Ew fırsat hükümeta Türkiye da Amerîka piştî wî zî karibûn eviya bikin yani karibûn sînor bikin yani zarab neçe derve ve ew yani ana zî fırsatekî piçûk heye karin ew dosya nû bikin sê wezîrê xwe
yani dozger karı dava veke en az da ve mesele şeruve bike ew rê veke destê hikûmeta Türkiye qewî dibe. Herkes vê bawerî daye ki yani xuya be acaba ew tiştek dibêjin yani rastiya vî heye çuqa rast e çuqaya çi bûye ew bûyer der û derêj ew bikin. Ali ki hûn tiştek hûn dibêjin rast e yani devletê dikare devlet edin fakat ew devletê ki bêhêzin دبين حقوق ام چه دکن حقوق خو انا حقوق امریکا دبی گشان و گشان گریده ده باشه که ست خد نگله کی بالکشه از و ناس ناکم حقوق و ناس ناکم او انبارک دابوس yani هم بر دولت ایرانی ترکیه وکیلی نگو از وی انبار از ناس ناکم yani او دروتی انا تنگاسیه جبوی حکومت ترکیه دولت ترکیه بله یک صدق نگله کی بالکشه کو نها رضا صراف کو حوالاتی ایرانی ایشی و بخوا اف تجارت سپیکرنا پرین رج گندلی رشوت برتیل او قازکاری نقانونی کو کرنه همو گریدایی دورپیچا لسر ایرانی انجی امبارگویا لسر ایرانی پیکانیه لیجی ایرانی دنگ در ناکره ایران تو هلوستکی وسا تون دیار ناکی لیل ترکیه وکی کو اوی بابتی دولت حکومت وزارت سیاست خستیه تنگاسیه کی مزنده بله باش دنگ نایه فقط نیوجو مفهم کر یعنی او هنزانن زراب شریکی وی ایرانی ده بو او در حق وی دا قرار اعدام دا دولت ایرانی گو تضرر دای اقتصاد ایرانی مسئله سیاسی پر او نکر گو صاد خاصتا و ضرر دای ایرانی دولت ایرانی ملت ایرانی fakat Türkiye'de mukabil de bir zararı kıymet tünneye bilakis tişteki bir hukukize tünneye fakat hukuka Türkiye'zi yani mer'i kanuni Türkiye'zi rüşvet heneki tişt kadakaya zaten beynen minel hukuk zeviya usa denere tengasi ev bu sihab vezir vazifeyi avetin istifa kirin fakat madem ki suç tüne çuma istifa kir. Eğer suç heye yani suç heye çuma dozger dava ve nakil. Çuma bir mesele gel yani tatmin ne bu? Yani gel Türkiye seraser dünya ya bu mesele baş fam nekir. Yani vaktaku evya Türkiye ne kar bu çareser bu ki Amerika'yı henekiz de bejini yani beşeki Amerika. Ana ma beyne Trump ve حکومت بریده ناکوکی که هنه او مناقشه که هنه دبی برزیلان ام جوی بابتی درباسی کردستانی ببین لباکوری کردستانی بری دو سالان هفتیه کی وکه وی هفتیه ده هفکاری و هفپوستی و طاهر الچی کو سروکی بارویا دیار بکری بو هات کشتناوی هینجی کو جریوی ندیاره گلو اف یک چند راسته کو راستی جی اف دو سال لسر کشتنا طاهر الچی و درباز بون به دهان کامراین تلویزیونان لوی داری بون به دها روزنامه‌وان لوی داری بون کو وی ندگرتن ویدیو دگرتن کو جری طاهر الچی هینجی ندیاره گلو اف yani diraya güçlü ya Kürde fikri ki usati kirin ku او متودین کو کشتنین کو کجری وان ندیار ل باکوری کردستانی دیسه دی نوکرین گلو او پیواج بله هون زانن گل کردستان زانن سال داویدا yani 40 سال داویدا بکارن بیجن به هزاران فاعل مجهول هنه شهید طاهر الچیزی وک جوانه هنزانın باروya Diyarbakır komisyonaki serve meseleyi bir ciddiyete desekinin meziyede Türkiye'de van heye van havalan spasdarın mahkeme dosya hatiye
ser kamerayı ki 12-13 saniye makas kirine jivi. Evya yani tesira devleta Türkiye çava buya. Eğer ev nişan bidin, ev mesele zelal bibin. Yani hunzanın duhab zilam kamera ev mesele nizda dişopinin zanın duhab zilameki duhab zilam derbaz dibin, polis eriş dikin ve esnayda Tahir Elçi şehit dibin. Yani bir tahminamı ya bizanabun ya kazaen yani bir deste polisan hatına şehit kirin. Evya devlet karı zelal bike mıhabın hatta ana tükes tüneye yani şüpheli tüneye emir evi ki yani dosyada giş ev beyanı van henek insanın girtine fakat keş dozger kesi yek bervzi sujdar nekiriye ne gote evya şüpheliye. Brezilya nuha ev bu yerin kul Bakuriye Kurdistan'ı ru dedin. Beli insaneki pır ev bu yani kedavi heye ve faili mechuli da yani ev kız sarasar Kürdistan'ı ev şarkı kırıj da ma beyna PKK ve devlete Türkiye'de به دست جیتمی هاتنه کشتن او نخویایه کی کشتنه حتی هنک جیوانزی نخویایه بله من دخواست زبر مسروی بابتی برزیلان بله نها لباکوری کردستانی ده سالین نوتانده ده سالین نوتیانده 17,000 روشنبیر ولات پاریز کارساز این باکوری کردستانی به وی kuştinin go kujeri van ne diyar. Yani faili meçhul cinayetler veki kulle Türkiye ul Bakuriye Kurdistan'ı te gotin hatne kuştin. Dübey demeyde destilatek hebu, Tansu Çiller Serok Vezir bu, Mehmet Ağar bu, Vezirin Navxayim bu. In ku ev babet rudan yek jvan jil hemberi va doz nehat evekirin. Hatta neha de kongreyan de civinan de veki meyvanan تینه پیشوازی کردن میوانین سرکه تینه پیشوازی کردن او کس نها ل باکوری کردستانی اف روشا گل باکوری کردستانی در روشا آوارته دهی گلو به شکلی کی وان سالان دینی بیرام رو هون چاوا دنرخینن وکی پاریزر وکی کسایتیه کی کود تفگرا سیویل دموکراتیک یا کرده جهی کی تهیه او وکی چاپنه رکی سیاسی جی هون چاوا دنر Yani ve ifade kir aslında ali ki ev fail ne mechulun. Yani jitem beşeki ali devleti hatine avakirin teda asker hene polis hene ev hineki ebdebin itirafçı PKK yani buna itirafçı hevra ve sazi destivanda liste hebuye. Yani zengin devlemende Kurdan gence embejin heneki ev ki hedef kirine liste çekirine yek yek yani bir deste devleti hatına kuştun yani fail belliye ali ikizi ne belliye yani ev yek ki kuştiye ev insanı ki cihana xud dest daya ve şerri qirêj da ev faili vani muşakhas da xuyaya ve manayı da em dibêjin faili mechul bilakis fail ne meşhule devlet ev kusuri ev hatayı kabul kır hinek insan sembolik bazı tazminat da malbatan hem jiboyk khaniye wan viran bun hinek günde Kürdistan'ı Bakuri viran bun yani bir şekilde ki devlet kusuri xo kabul kiriye hunzanın komisyon çekir kanun derxist hem evk maddi evk manevi evk jiyanı destane Brezilan nihal deveri le haremi davan evzi kabul kirine bele Brezilan nihal haremi beramberi Kürdistan'ı beramberi Başuriye Kürdistan'ı beramberi Rojava'yı Kürdistan'ı hatta ciheki ev dorpeça ku jalin walatin havirdor ve veki ku de پراتیکی ده دیستی پراکتیزه کرن. دیستی بکارانیون کو کردستانی دور پیش بکن. 100 ساله او
metodên ku berê li hemberê gelê Kurdistanê hatine bikaranîn dîsa têne bikaranîn. Lê di heman demê de mirov dibîne ku faktora Kurdistanî qada navnetewî de jî bûye faktorekî sereke ji bo herêmê. Gelo ev welatên ku derdora Kurdistanê ne welatê Kurdistanê di nav welatê wan de hatiye parçekirin, ev siyaseta ku ew rêve dibin ya dorpêçkirina Kurdistanê dê bikaribê ser bikeve li gora baveriya ve. Bele yani hatta ana aslında 100 sale 200 sale devleti yani vakta Osmanlı'da mesela dest pekir hunzanın Serhildan çevu Bedirxanan bigre hatta evedin hatta ana dibi meseleyi asayişe ana dibi meseleyi teröre şiddetiye fakat evya xuya bu ku meseleyi Kurdistan ne meseleyi teröriye yani ev belki neticeyi daha hineki tengasi hene rasta hineki hiyezi çekdar belki galati dikin fakat ev doza milletekiye doza babu kalane mesele Kürdistan çava çareser biri aşitiyane biri siyasi mafi gele Kürt mafi milleteki medeni çava te naskirin ve çerçevede eğer Türkiye, Suriye, Irak İran evi ki dagirkari Kürdistan'ı çarparca Kürdistan'ı ve mesele bu sefer bikin ki fahm dikin gav bavejin fiiliyatı da baş be. Vakti gav nabejin ev mesele zaten mesele navneteviye. Mesele devlet bun, mesele milleteki hunzanın mesele ki lokal ne? Ez tahmin dikim yani van har çar devlet anzi dersi خوبی مسئله گرتیه ایرو شوندا میرا سال نوتان دیسا فاعل مجهول دیسا کشتن پرچون هرچوقا دبزی از مینا بری نبه çünkü dünya berine Kurdi berine ana rojava da heze çektar hene emkarın bejin niv yani statüye ki destkin Kürdistan'a azazı herçuqa mesele Kerkuk و mesele dinda tengasizi hene disa peşmerge destevi da çek hene karı gele Kürdistan'ı sedi sed nebzim statüye wan jiyana wan muhafaza bike müdafaa bike ev tengasizi hidi ber evet başi de çe az usa tahmin dikim diplomasi berdevame tekili berdevame em usa daxwazame bere kekset ke az tema pirsa xwe dawî Kurdistan zî çareser be bere az tema pirsa xwe dawî di vê çerçeveya gote destnîşankirî de jî ku pirsa Kurd pirsekî navnetewî her îro li koşka Elîzê serokê Fransayê bixwe Pêşewaziya Serokvezîrê Herêma Kurdistanê bi Rêzinê Şirvan Berzanî kir û li vê derê hirsa Kurd ji zarê Emmanuel Macron ve wekî pirseke ku Fransa bixwe piştgiriya xwestekên daxwazên hikûmeta Herêma Kurdistanê dike û destnîşan jî kir ku maddeya 140 divê bê erêkirin û riya diyalogê di navbeyna Hewlêr û Bexdayê de vebe û Fransa piştgiriya vê yekê dike û Serokwezîr Barzanî jî dest nîşan kir ku piştgiriya vê helkeftina Fransayê dikin ev yek jî nimûneyek e faktorbûna pirsa Kurdistanê qada navnetewî de bû nirxandin hate gerez. Bele ev ya wisa karin tefsîr bikin Herêmê Kurdistanê mecliseke hene, hükümeteke hene, berpirsiyarê ve hükümetê hene xwe temsil dikin. Yani Bağda 20 sale dikare Herêmê Kurdistanê temsil bike. Ev ya vî têkilî siyasî zî ev ya tescil dikin. Fransa Herêmê Kurdistanê, hükümeta Herêmê Kurdistanê muhatap digire. Bağdat'ta dibêje vê meseleyê çareser bikin bi rêya aştiyane. Yani du ali hene Irak'da. Irak yek ali ne? Yani Kürdistan bir şekle ki yasayı, hukuki, hunzanın kanuni esası Irak'ı statüyü Herêmê Kurdistan'ı heye. Fakat ev statü dîsa Bağda
riayet ve kanun ve esas nakin. Ev çiye, ev madde çilo sedu çiliye ki heneki harim hene ihtilaf teda hene mina Kerkuk deru Bele. Gor mu, gor deytina mı, zanabuna mı, ev referandum, ev meselezi çareser kir. Beli. Ev referandum meşrubu, ev çavdiriya dünyayı da encam da ki Kahir ekseriyet geli Kürdistan'ı başur, ev Kerkuk deru dor, ciyku emdibin ihtilafı gerek 2007 Bele. da ev referandum bikirana nihayet İlon'da 25 İlon'da ev referandum bir şekli Harem-i Kürdistan bir şekli meşru ev mesele ez dibim çareser bu ya. Bele geleki spas bir set zilan çaneri siyasi kuş stüdyamı Diyarbakır'ı gelme. تماشاوانên hêja em hatin dawiya bername îro ya basîroj heta bernameyek din a basîroj her